खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर बपुनंग पुतरामना ऑक्सरी हौजी फावबुगे मरोइबा पावता मणिपुर बु इंडिया ना लोशन की अक्टोबर की तांग 15 निमिट असिब अमम निमिट हाइना तोंगान तोंगान बा लहलुप सिंगना मणिपुर दा शटडाउन जनरल स्ट्राइक चथरी हौजी पाव सनोंग पिजरी मणिपुर बु इंडिया ना लोशन की निमिट अक्टोबर 15 निमिट असिबु कोरकोम यावना तोंगा तोंगान बा लहलुप कयाना अमम निमिट हाइना लौथोक्तुना स्टेट सेनबा थोंगना सटकी बाहिंग नुंगाइदगी ngasi निमिदां वाइरम पुंग 3 फावबा टोटल शटडाउन जनरल स्ट्राइक चथरी मसना मरम ओइदुना महौसागी पुंसीदा चावना अकाइबा पीरी टोटल शटडाउन जनरल स्ट्राइक मरम ओइदुना खैरामन कैथेल यावना थंगाल कैथेल पौना कैथेल अमदी बीटी रोड की दुकान सिंह थोंग हांगनकिदे पोफम फंबगी चांग यामना नेमकी लंबीदा हानगुमना पैसेंजर गाड़ी अमदी लनाई गाड़ी सिंह चनकिदे मी चटपगी सांग नेमकी महै लोइसंग सिंह थोंग हांगनकिदे सरकार की लोइसंग अयाम्बा हानगा चावना खेनब उकी ऑयल पंप अमदी बैंक थोंग लोनकी पामदबु थोगदोक थोक्तनब पुलिसना अकन्म मवोंगदा ngak sanbagi thabak chathaki अमरमदा चथरिबा टोटल शटडाउन जनरल स्ट्राइक नमरम ओइजना थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु महौसागी पुंसीदा चाउन अकाइबा पीरे लंबीदा लनाई गाड़ी खरा नतना पैसेंजर गाड़ी सिंह चेनखिदे स्कूल कॉलेज अमदी ऑयल पंप सिंह थोंग हांगनखिदे सरकार गे अमदी लनाई लोइसंग अयाम्बा थोंग लोनकी कैथेल सिंह थोंग हांगनखिदे अमरमदा मफम कयादा पामनब थौदोक सिंह थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट पुलिसना ngak sanbagi thabak chathaki चथरिबा टोटल शटडाउन जनरल स्ट्राइक नंबर मोजना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग दलैबा कैथेल सिंह हानगुमना थोंग हांगनखिदे लंबीदा मी चटपगी चांग नेमखी लनाई गाड़ी खरा नतना पैसेंजर गाड़ी सिंह हानगुमना चेनखिदे तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंह दसु टोटल शटडाउन जनरल स्ट्राइक ना अकाइबा पीके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह दलैबा कैथेल सिंह हानगुमना थोंग हांगनखिदे लंबीदा मी चटपगी चांग नेमखी एक्यूट क्रिटिकल केयर कोर्स की मतंगदा जन्म्स के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी दा ngasi पाउगी मिफम अमा पांगथोक्रे पाउगी मिफम अदुदा कोर्स असिगी कन्वेनर्स ओरिबा डॉक्टर एन जितेंद्र एम्स की सर्जरी गे हानेगी हेड ओरंबा हौजिंगना जयपुर की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओरिबा डॉक्टर महेश श्री मिश्रा यूके दगे प्रोफेसर महेश निर्मला अमदी अजय सरमसु सरौयाके डॉक्टर एन जितेंद्रना यूके दगी डॉक्टर मंगा अमदी इंडिया की टोंगान टोंगान बा स्टेट दगी डॉक्टर मंगा न सर यादना पांगथोकलिबा एक्यूट क्रिटिकल केयर कोर्स असिना लमदम असिगी डॉक्टर सिंह दा कानाबा पिरगनी हाइके डॉक्टर महेश्री मिश्राना टोंगान टोंगान बा स्टेट क्या दगी लाकपा डॉक्टर सिंह अमदी फॉरेन डॉक्टर क्या गा पुंदुना अनाबा मतौ करमना येंगनी अमदी मतौ करमना अनाबा मसक खंगदोकदगे अनाबा सिंहबो करी सेक्शन थरांग लोखटकदगे हाइबगी मतंगदा पुन्ना खंगमिनबा सि अफबा खोंगथांगनी हाइकी Diagnosis is not made timely, intervention is not done timely, and that is because they have seen the pulse, they have seen the blood pressure, they have seen the temperature, but they are not able to analyze in totality what is the problem, what needs to be done. So this course is basically structured to tell them how to organize their thoughts. If somebody is bleeding, we have a little bit more time. So the algorithm, what has been put up for this course, besides we have like trauma life support course, we have cardiac life support course, but how the acute critical care course is relevant for non-critical care doctors, both senior doctors as well as young doctors. So main purpose of this course is towards improving acute care. नोमगी सरा तांजब इमुंगदा किडनी फेल ओइबा मियो योरकपदगी कोकता खुद हाबनरे चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेंगबांग कार्ड पाइरबसु लायंगबदा सिजनबा याद्रे हिरमसदा रिपोर्ट अमा मसागी सही कुंथ्रा रोम सूरबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमसांग मखा लेकायदगी थांगजम सुनिन मी गाड़ी थौदुना सरा तालम किडनी अनीमक फेल ओरकपदगी होमियो डायलिसिस तौदुना ताइबंग मपुन पीब सिंथा लोइबं गाइदन हौजिक मयमद लैरी अनमतमदा डायलिसिस तौबदी प्राइवेट ओइना तौ हौजिक इसा एडवांस हॉस्पिटल तौरीबा मास हॉस्पिटल अहमबगी ओइना लुपा 3,300 चंगी
aduga marak ta sum taw kanda tarurak mangarak surkan bo aniga chawala lawe aduga last ki tare suba sima moina commission oina lupa chahumpi chahumda dialysis tawbi aduga amu round amu or poina aham yoina hum chawma do amu on mana lu chatlaga dum mai taw hauzik oiriba suningi imung manungi phibam amadi mahakpu layeng muda imung asina thengnariba awabasin asigi matangda mahakki apokpa thangjam amuna ISTV da phongdrokpa manau napa hauzik gari thori manau pa jinaju khara mana ju angam bakar puto ade inju to thorok de khara puto ade khara poba lakpa ade are bakara yungi ama ma jong thokon jin tawraka mai taw layeng jar kon dre hauzik lajer bi ngoni ju sunagi point mari khatane point mari ji yolaga ju magi singredobugi paisa ji mayam na haina bada sarwam to bai sarwam bo phangde aduna ajagi leiba position ji di ma siningam bi shakti lete farakatra haina are reiba manchang yon yondana hona rakbaduna hojik de yum ji ju kari umba ma laisalakre aduna ngamna bo hojik adum handakti koi set kudong chadana rimsta pusalaga blood unit ahum kapsare dialysis mo sarkar tarapte ani maga tawjare aduka asa hojik puthara kam thamjari sel paibasingi imungda nabada fawa awaba mayok nariba layong asi nomugi chara tanjariba imung asida yorokpada suningi loinabi induna kayagi matik wariba haidasu makhatana phondorokhi angang lai tamagi phipam ju pijina hoji mo iskundugi koi miss gi jinadi koi emission je bimna je emission khak tawe ibungodi emission ju tawde fi ju bi dimne aduga moina haisina sahigi oina ora December tha saide sida loi sidokadaba adugi ngairaga lay kari haino khang tha khuding ngamdoi mandare magi anabi phibam jina sokchel lakhojida imung asida minister gi haksengi tengbangi card pairabasu homeo dialysis tawdi rims amasung jenims da phangdabna lanai hospital sing da satna tawna maram oiraga card asig sizinabam khangdri hainasu makhatana phongdonarkhi jiban konsam ko loinana pawdam jariba ningthakhom chanajau mitai ISTV news Manipur da Mission Organic Value Chain Development for North East Region gi makhada Manipur Organic Mission Agency Momana Organic ki lo pathapta thariba mahimarong sing Manipur gi mapanda pamnabagi sang hengalakle mahimarong sing adu mapalam gi company kana leigadobagi ngaidun leire hairi hiramachida report ama Manipur Mission Organic Value Chain Development for North East Region के मखादा Manipur Organic Mission Agency Momana Organic की लऊ पथाप्त थारिबा मही मरों क्या मपालम की कंपनी क्या ना लई के दोबुगी गाइडन लई रे हरी मसी की दमक मणिपुर सरकार दा मपालम की कंपनी क्या ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तौननबा प्रपोजल क्या थारक पलई रे मिशन नसगी मखादा अनि सुब फेज की ओइना मणिपुर की चिंग की मफम सिंगदा लम हेक्टर लिसिंग अनि चंगादा यांगंग थाबगी थबक कन्न चथरी हाइरिबा पोथोक सिंग लोकपगी मतम ओइरकले हनक सही की ओइना यांगंग मैट्रिक टन लिसिंग मरी पुथोकनबा पांडम थमली मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ना मार्केट तौननबगी दमक लंबी यालबा मतुंगदा ऑक्शन तौदुना मपालम की कंपनी सिंग अदुगा फार्मर सिंग हकथिंग नना लैगे दोरिबा पोट की ममल लेपनरबा मतुंगदा लैबा योनबगी थबक चथगनी लाकदोरिबा सनफम खुदिमक फार्मर मसादा यवनगनी हरी एकोई मपाल की कंपनी ऑलरेडी मसी कांटेक्ट तौरे अहान बदा मिनिस्टर ऑफ स्टील की ऑक्शन सी चलिबा अक्टोबर था नत्रगा होरप नवंबर था सिदा तांद्रगै मांगोइनना एकोई ऑक्शन सी तौरगा बल्क प्रोक्योरमेंट तौनबा अतोपा याम चाउना करबार तौबा कांगुसिंगना पुन्न लैबिगिनबा एकोई अदु ममुफम तौजरी अदुदा नतना मपान की कंपनी दा एकोई ट्यूलिप एग्रोटेक हाइदना गुजरात बेज अमनसु एकोई कांटेक्ट तौरपदगी फाइनल स्टेज दा हुजिक लै हाइबा सी तौरगदी एकोइना हंदक थोलकदु पोथोकसिंगसी एकोई अवाबा लैतना फार्मर सिंग पुथोइबा पोथोकसिंगसी ऑर्गेनिक ओइना मपान थादोपदा चाउरु मतेंगमा सोइदना ओइरगनी
Senapati district ki purul dasu mission sigi makhada khangat laba lomi sani humdra mangana yangang kya organic lau pathat thari mafam aduda moma gi team amana satuna yengsin ki Manipur gi farmers sing da chahi gi leptana income lakpa ngamlabadi mai pakpa lomi ama haibadu oiba ngamgani masida natana lomi sing amsung industries macha macha tawjariba sing asina mai paklakpa haibasi Manipur da achauba awonba semiton ama purakpada chawna mateng oigani hectare lisingani changada ko yang thawa haidna ko na target thambani hauji hectare lisingani changwa si loina cover tawduna ko yang ching jam healthy oina ui takadong haiba variety sini curcumin wangba aduna masi tholawa matungda aikoina masi takhairga natra kanghallaga whole dry oina pharmaceutical industry na kayama demand tawriba amadi atop atopa foreign countries mayam amana demand tawriba singsi aikoi pibada natana lamdam sigi samil londa industries masam sa tawjariba yangang haibasidi aikoinam kaithen small market leiba aikoigi bazar amadi leiba local consumption domestic consumption gi amadi thangnaba state sing da hawba ko yonduna achoba samil otnama farmer sing gi oina puroknabani aikoina hona jaibasi Handakta Mapal Lamgi News Channel amna taukiba survey report ta Manipur ki Chief Minister N Virenbu BJP na panba India gi state singe makok thongba Chief Minister ni haina report pidak pada natana all India gi oina su miyamna khwaidagi yaba ahum suba Chief Minister ni haina lakthokiba bu nungai ba phongdok tuna Chief Minister da khudol post sing pinari ngasi BJP khonrak mandal PDCC gi maikai asamba khudol tamke BJP ka sabinaba political party am oiriba NEIDP nasu Chief Minister unaduna nungai ba phongdoke BJP Manipur Pradesh ke surveksa karmi kaya nasu asamba khodol piduna pungning thawatke Manipur da Bodybuilding Association ke say naduna ani thoktuna lairamba adu Chief Minister N Biren Lusing Malayga asige wakhalon ani thokpa phatte haiba asige makha tarakpa oina akanba instruction piduna yamna historic oiba khongthang ama oina All Manipur Bodybuilding and Fitness Association amadi All Manipur Gymnasium Welfare Association ani adu amatoina punsanakre mamang thagi tang kunipan da register oiba Armstrong Pamena Lamfel leba registrar gi office ta pangthokiba mifam amana association ani adu amato oina punsilaba matungda All Manipur Bodybuilders Association haiba anoba association ama sembada yanakre association ani asibu punsinnabu honabada asobo thodang lokiba punamaku All Manipur Bodybuilders Association na thagatpa phongtorakle hauji pawgi marak thana tianba break amtang logzari Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Imphal East ki Kongpan Chanam Lekai da leiba NT Enterprises hana MLA oramba TH Nandi ki sorgi yumda hekta lakpiraga GKE rickshaw book tawbiba yaragani loinana pollution thondaba thaugi darka leitraba so skidama bank loan oina su phongbigani hana lakpada hena khudong chabe pijari akopa marol 8974002140 da phongbigani With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu September thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba October thagi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of
This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike, and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothok sing sizinasi Lengsin Viraksi Bless Manipur 2018 Lag lebo October ki tang tara nipan Numidang wairam pung mari makai Ibo yai masumang lila sanglen konung lampak Imphal Manipur miyam gidamak amasung ana ayak sing gidamak isogi manay na pratna tawjagani Thajabiu anak pathok kadori Break mutung da taram nang moksari makata pawda Oinam Kendra gi manung sanba Oinam Municipal Council gi Ward number 8 gi phangpham thokpa beneficiary singi matam kaya dagi phangdana laklaba National Food Security Act ki card mioi chatruk sumna taruk ta yan thokpa ka loinana sengsu phanghankhre Oinam Kendra da leiba Khabam Iraima Harabung Community Hall da pangthokpa thoram aduda Oinam Kendra gi MLA su oiba Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore District Food Supply Officer Gopendra Sarama amadi Consumer Affairs Food and Public Distribution Officer S.S. Singhajisu Sarukyake MLA Radhakishorna Rajniti Tawada Isai Sagi Apama Mong Tawrabasu Lairaba Singi Saktung Matpagi Thabakti Tawbiganu Haiki Politics का राजनीति का तो पता नहीं मणिपुर सरकार ने पैकेट की स्कीम से प्रजासत्ताक ने फंगना का नहीं होने दियो प्रजासत्ताक ने सुनो भी प्रजा के आवाज को भी प्रजा ने बंदा ने बेटा कंप्लेंट कर दियो एक तो दोनों को क्या करूंगी प्रजा के केन ने होने जगह है जरा हम जगह Imphal evening da ngarang global hand washing de gamai lenena miam da masibu khangana naba Caesar Infection Control Committee Caesar Hospital ne senduna awareness program ma pangthokre Caesar Hospital gi Managing Director Dr. Palina awareness program aduga mai lenena wafam kaya miam da thamki Manipur ki population 30 lakh population se makut hamuk taragadi huge quantum of water good water se darkar leidori achauba responsibility ni PhD gi ising phanganba Manipur marang kaina kai ising lai ado phajana kai treat toraga kai phanganba madi sangi aduga aikoina isana chaba matam da kul hambam leijare kana gumba mada pijaba matam da kul hamba se darkar lai Tungda awareness program asi hena mapung fana naba Nokfate Party na global hand washing de gamai lenena pausel piba short play amasu miam da utki Sing kai no lang taw se mo Ising poro hai dai ne hai draba kai no ba nang taw se Ising poro hai na bumi ne thak na cha na ba ising du na kutu phai ju kang de phat de ju kang de na kutu lup chal ye sa na ising du da na kutu lup chal ka pore du kari gi do ba ha nang na khajai du da Joint Tidim Road Bus Owners Association Manipur gi Moirang Lamkhai Deleb Office ta General Body Mifam Pangthoktuna Warep kaya lokre Warep singi manungda hauzik gari gi parts sing tangkhalakpa thaugi mamal hengalakpa kaya asina bus bara henganaba Transport Department ta haizaba Transport Department ki order thoktuna Maharani thong matakta atai gari sing khamhandraga MSRTC gi bus khamhaliba si kudakta lokthoknaba taksinba amadi taliba dabi asi thabakta onthoktrabadi association na khongjang jangsinba haina warep lokre hauji loisalakpada mariba pau amahana pizari Manipur bu India election ki ba October ki tang tara manga nimit asiwa ama nimit haina tongan ba lahlurup singna Manipur da shutdown general strike chathari Hauzi phabu yo na di ICB ni pizari ba Manipuri pau matanga saloi jare miyeng tabir ba punamak po amukahana khurumjari